Assalamu alaikum mekendештер. Бүгін 15 сентябрь сіздерге курс валюта биржаларын көрсөтөбүз. Түштөн кийинки курс валюта биржалары кандай өзгөрүүлөрдө болот? Рубль көтөрүлө баштады. Андыктан биздин каналыбызга катталып, лайк басып, колдоо көрсөтүп, алдыдагы курстарга көңүл буруңуздар. 83 доллар, 83.30 евро, 1338 рубль. 83 доллар, 83.60 евро, 1338 рубль. Diamond 83 доллар, 83 евро, 1335 рубль. Gulnara 83 доллар, 83 евро, 1337 рубль. 83 доллар, 83.60 евро, 1339 рубль. 83 доллар, 83 евро, 1340 рубль. Capital Bank 80-50 доллар, 82 евро, 1335 рубль. Finkabank 82-80 доллар, 82-60 евро, 1335 рубль. Optima Bank 82-80 доллар, 82-80 евро, 1335 рубль.